Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan mentah kasingi kilong. Kasneng ka krau porlen na ulung do saat Victor syaki Peit Catholic Jylla nyam Shillong. Pentanda uba lakmen ya kajing sngotu bakla hapadeng Dr. Veterinary bat BSF. Daki sur nela penkut kesnong rengud ya ka Golden Jubilee. Ban penyeng mod Dr. Didi Lapang ke Youth Minds Haribhoi College. Teman tangnya pai syaki Khubor ki bakhambnya. Ulindo saat Most Reverend Archbishop Victor Lindo Didi ke Jylla nyamba Catholic Shillong haga khalai terik Rymphang ula pelat pat ba ya ka seneng ka krau porlen ka basedang haga sngi balang ber depe Ash Wednesday kat sau terik Rymphang bat ne sau phau sngi lenter hadu ka sngi tho ding ba khut Good Friday alpu khandai terik ula ber ar hajar alpu sau bat bot saka pas kha ba khut Easter haka lai puai terik ula ber haka seneng ka krau bala pelat pat ba haka khalai terik Rymphang ulung do sat Victor ula khot ya baro ki lungdo Kiriu niam bat ki Peit Catholic shitelup ka Jylla niam ba Shillong ban pai ki jingmut jing perkhat syakilai teli ki mat ba kongsan ha kane ka jing im Kristan ha kane ka ayom lan kita ki mat kilong ki jing duai ka jing sha jing it bat ki kam le isen e ya ki wei ulung do sad ulapen kan mau ya ki jing sneng jing krau jong Jesu Kris ban duai ban light na ki jing pensyoi ula kenturu ban sya jing it na kinu ki jing melin ki ba uwei po uwei u Kristan u kerni ha ka jing em ba man kasngi ula kenturu ban le ki kam isen e ya ki ba duk barang li bat ki ba marjan marpa ki ba don kam ya ki jing arab jengi ha kane ka ayom lan ulung do saat Victor ula kenturu ya ki Peit Catholic jong kane ka Jylla nyamba ban duai na ka benta ka jing suk ha ka perthei khamtam ha ki tu kiri baklang ka thma bat ka jing ya briu ula kerpat ki Peit Catholic banduai na kabenta ka jingsuk hari India khamtam na kabenta ke election banwan khnang ba kari kan sei ya kinong yalam ki babha bat banduai ru na kabenta ka Jylla Meghalaya ba ka jingsuk kan shongne hapadeng ki pa nong shong shnong jongka ula kenturu banduai na kabenta ka Jylla nyamba Shillong ba ublei un kerkhu bat un the kerhai ki jing ai jing u na kabenta ki jing dan kam jongka Happy baro kilengdo bat kiruniam ki batre haka aj the sisap Shillong. Renkat baro pi ki paj para bangej baro jong ka Shillong aj the sis. Renkong ni syap ngashim gani galat bat aj kublai ya pi baro. Bat hakum kani Khubor ngashim gani galat bat aj kublai kam tam la syai kasngi Khat sau tarik Rymphang arajar pusau ngin sedang yaka ayom len. Kadai ka ayom makerpang jong kabalang. Hakani kapor len ayom len kapor bakapet kan mau ingi de kabalang bang ide banlong kibreo ki Kristan ki baduai. Ki ba charging it bat ki bale kam isne. Kini kilai penta bat kong santam haban nya jenti kini ki sau po sngi bandwai jisuang dwai ba charai ba pinjop ya ka jing penshoi jong ka ne parthei bar u jisu hika yangi barlong rubor ki ba sha chingit yini ban sha chingit hoi na ka bam ka di na ka jinglen ki basniu balai pujat le prokom hakum kini kipor bar kabalai pade kapor banle kam isnei kajingle kam isnei ki para breu ki para marjan marpa ye ki beduk ki barangli bat kani ka kam na isnei ka sedang ni kong e nalaying nala Samla chong ban ie shiying shisam banyama shiying shisam bat manya Krishan wiwi pan bat hakani kaporu kabalang ka wer ka khot yang i baro banlong ki breu ki badwai tong in dwai kham tam he na ka banta ka parthai bra ko wei ban yomat biang se chisin ka jing suk kham tam ki dugiri badon preng ka jile thama
Tuin dwai kerpangru kari India jongi kamtame shibon kecing ciktunju mangimat kari India jongi brakowai kamtam kecing penkre collection ngaban dwai kerang bangin yo kinong yalam kibabha bangi di banduai ru yaka state Meghalaya jongi bangin non berba kecing sok kecing pha kecing miat Tuin dwai ru nam taka Archdiocese Shillong jongi nakapna kecing tumu prepare ngashim gani kalat pan kublai sashisen ya pi baro ai bagani ka porlen kan long ka por ka ban pen kala yangi shaka jingha shim gani kalat pan kublai ya pi baro sashisen ai bagani ka porlen kan ayarap ingi ban pen sei so ashibon ki so ki babha ka ba eat blai eat parabril bat ka por jong ka jing kala ka bamot kublai ya pi baro Uba lakmen rumbui, rengkat ki officer na Amlarem Civil Subdivision, ki bakan top yu Dr. Abhishek Saini, IAS, u Subdivision Police Officer, Dr. Sebok Lang Buam, ki pulit na Muktapur Police Station, bat ki officer jang ki BSF, kilala aban penjam bat pentanda halor kajing sengothu bakala kabalami hapedeng u Dr. Veterinary, bat ki BSF, ki badang petngor ya ki ketem kaput hakasnong lakro kabadon hatan Muktapur. Haka jingalang balakot na Khubor jang ka Amlarem Civil Subdivision ya ki Arliang Mamla BSF bat Dr. Veterinary haka khat arteri Rymphang uba lakmen ulapan pau ulapan kenmau ya baro Arliang Mamla baki dei kinong tre sorkar ki baki kam jang ki kilong ban syakri ya ki Peit ba halaka jong ka kamram bat ki rukam tre kam hadin belas ngothu na baro Arliang kalami ka jinga suk markeliang ya ka jing ngothu bakala halor kata ka jingja layama bat yaklat lut baro. Kipat nong shnong kashnong rengud hahima sora. Kalapan kut ya kajing rakhi kemendap Sun Post Nam Golden Jubilee. Da kajing yakop ruai surnela haka katlai tarik Rymphang. Hakani kasngi penkut ya kajing lekmen Golden Jubilee. Uba Vincent H. Pala MP Lok Sabha ulalong ukongsan. Hakajing keren uba Vincent Pala ulaya ro nadu ka bensim ya kinong yalam ki Samla ba ki Peit ba jong kani ka shnong ki balate song da kajing it para maki da ka ba penlong ya kani ka tamasa ya kop ruai da ki surnela ki ba kursoi bat ki ba mi na ki jabing bat jingmut jing perkhat ba ka maryang kala sandur na ki saudong saukun kani ka shnong ki surjing ruai ki ba ki Samla ki temen ki kro shenrang bat kenthei ki lasei madan ki long ki ba mi bat ki ba kaan nadu telong do nur jing ki nong ruai Uba Vincent Pala ulaang hiki jing thiang jang ki jing ruai ki bala tuit hin lehin na ki rendang bat shentur jang ki rang bat ki thei ki bala mi madan ban shempenta ha ki jing yakop ruai sur nela. Ulapan pau ya ka jing ngau sarong ban yo ngau ya ki sur babang ha ka ktien khasi lajong. Ha ka ni kalumpung yakop ruai lapen shong shit da ka jing adan lang u Professor Chesterfield Kongwir u kaitor u nong sandur bat nong thau jing ruai ba kensai jong kajat benriu hinyau trap. U Professor Chesterfield Kongwir ula pelat por knang ban long unong thau nong wo ya kitar bat kisur kumunong bishar ha kani kajing yakop ruai hasnong rengut. Uba shibor maukon ukaitor na rengut rengkat bat ki khun Samla kila penjingi ya ki Peit ba ha ki rengai bathiang da ki sur jing ruai babang bat bateli sur jong ki ha kani kasngi penkut ya ka Golden Jubilee. Kerja kata, masih ya tu kena kata nak thok kot jungan kowe, po universiti kan thok kata kan dulu yang jauh berpelah, tu bakalai isu kentong jungi kita ni berpelah, bagi beri keren, kibis kentin boleh, kentin kesiat dan lupa, kasih jungan uat kadang dalam kumtang, angin kan ini ada ini istiwa mentaru. Sakawai kan ngalap orang uat kalau
ngawan sini prafuar apa pun mi ke rubi cengerwai ani ngapo sini kini air kan melody environment kabang ang kata ketin puli ang fine arts baka performing arts kata lagi pangsurung sini yang lap kan air kalau kung wei samoy kum tu setai siapa nga por bikiwan sanga kiong ba kade ke platform bagin pli ya ki nongorwai khasi nala ande kinu ki berwai bansu bang kasur mo ande ki nongorwai ki bat tipro bansla tipro banwai bat kede kilajong kata ka ba pen Shobi janero banwan mentana do dan step ne nong na do kadwe beje suppose teng kadwe beje ngaladon hang ban yo i ban yo sngaw ban yo slop bat perlok hakan ukur kom ki stang ya kane nalor gane gade ka platform kinong seng kinong penya ki yo i jangairo bakane kade ka kun ka jingin ya pen ito i way ka jing pen ito i ka jing start jong iway ban iway kajing panya jan kajing panya singaw para langi long langi sim bentah leneng iwan ham nim te ban tang ban sim bentah re ngiyo ban itu ngiyo ban don kata kalong para na kene ka thain bat kene ka snong kata ka badon kamba kajing iwan rong king ding atip kajing pengkre deki benai ban sim bentah ande tang ban yo kita ki price hendrei kajing ye kajing ye buram ni ilan iway na iway ni yo kajing kai iway na iway ha kanu ko ban yo ke experience kata kaway ka ba don kamba sa kaway ngayong ba nalor bang ito iway nalor bang isim banta ngila ro ban yarap ban promote iway na kani kathain don bok nga iba katkum ka jong ni babu ses ba na kan ni kathay no ba job nang ni isembay bami nang ni barbor ilong isembay iba betam hagari kasi hindi tang hagarway re hagipor ki badang wanro ong man ni ba lawan haninado mensuai i tangsu ladan kino ki ba nongorway ni kitay rangut lani gini kitay barbor ila tibit ban ilong iba pit ha tang bayong tang kaway ba ki kam laran biye ki brusane to barbor hi ngai im de ki laran atrai ki up ki sian ai bi ki we ki nyai sikmat ngi ndang iwan mangi ngin kam bet su ban ki to kaway ngatrai kata ka de kaway ka ba ki bru ki perkhat ba sekaway umri kasih ban shem kenre nadu idur hadu agor babha nadong syadong nong tau la pura dashisha la pelata shwa ki man shwa da shisha la pelata da kilong shwa ki man shwa bari ki kau berkan ngan ong ya pi God.
bha ki Samla na Themri bhoi balatip kerteng kum ka Young Minds kala penyeng ya umat jong Dr. Didi Lapang haka khatlai terik Rymphang Hamadan jong kari bhoi college nongpo. Kani ka hun Young Minds kade ka seng kabala ju kener ki kti jingerap syaki baduk barangli ha Themri bhoi. Hakani kasngi la penyeng ya umat jong Dr. Didi Lapang Menteri Rangba Bamenshwa u balalong u kinyi ju ki Peit nongsong snong kari bhoi district. Dala diehi hakani kasngi u Dr. Didi Lapang ula pli perda yala ujong umat Hamadan kanika college kaba ula don benta ban sandur ban seng ban penmi perthayaka. Kirang ba abat kilong kemi kibala sakhi yakani kajing pli perda ya umat Dr. Didi Lapang kilong kakong Amethyst Linda Jones Bla kakurim jo Dr. Lapang Dr. Ampurin Lengdo Menteri Kakwat Kakia ba Prestun Tensong sembut Menteri Rangba Kumukongsan ba Meryl Bonds Aim MLA ba Charles Marngar MLA ba kiwe kiriu khmat na Themri bhoi. Kirang ba kibala kren hagani ka jingalang kilayaro shikadai ya ka jingle jangka Young Minds kabala kentiu burom ya Dr. Didi Lapang urang ba ubalale bun ki kam kraw ha ka jing jong u pan kentiu ya ka Themri bhoi ha baro kiliang jangka roi kapa bat kalong briu man briu. Ha Themri bhoi ya Dr. Lapang latip bat lakhot deka kerteng mahe Lapang. Ko ka hun Young Minds bat kum upai ba jong kadong riboy he baro kawai. Kublai sibun mahe, kublai sibunnya, kublai sibun ba Prestun Tensong. Kira training na Thai Om Shu Tamia Nandai Malapa Ibenmi ya hatini ke anwat
kisah seluruh bang Melbourne baru bahasa bakin budi yakikam ke badansa khule syahjan wo Rymphang district bahila perni yang diurat bak jokai Jylla nak kadau nasional bank Khuborong kajimu ngai sel tu nong bu nong thao le nong bu nong thao chumi ubala sei yai malapa na tu kayin ka pangilios no lutla batru ki kamba ki ba ila kai ai bekiria itu habidi ki Khubor kisnen kisni ki ayom bat kapateng kabanwan ngam bagi nanglang susu ban peneudi ya ke Jylla Meghalaya jeni barokoi khule syajamu ya kiseng bahalang barok ki biar tre rengkat bat Kanita Association khule syajamu ya kinong sensasyon barok kibia ain sim bat kibia trelang na kandak neka kumjuru ya ki balang ki baper kinong kit kam balang i Bosco pamsyong i bala penkentang meneswa bagi panvil ya utei motsa jingken mau jom malapang ngin ya wai bagi malapang in nang yo ya kamet kapasyat ke baklay jong kena si kena send your minds you want to take your minds melayu cuma jong ni dan kakenhon kabagi kot your minds society tingiwan man pan kabon na pi ba penai hukum yang ini bangela penting yang muat bangin bo hari jaka kabangi suyo pakai nong kababet na keling kita kayong mai yung bangi day kita na kain mohon ketika kota joni Rymphang District Sports Association RBDSA kakhatlai tarik Rymphang kalapan Khuborong meki Samla kan thei bat shenrang kibala khurta kama haka Meghalaya Games badang shidap shen hatura bad iki samut kirang elek kai football na them Rymphang haka Lumpung Khelo India Youth Games ha Tamil Nadu kaba ka Meghalaya kalara ya kanam ladu hari India ka Dr. Amprin Lingdo Menteri Kakwat Kakia kalalong kakongsan haka jingadon lang uba John F. Karshiyeng Working President Meghalaya State Olympic Association ba HM Shangpliang ba Melbourne CM MLA Nongpo uba Charles Marngar MLA Mauhati ba MB Tongper ADC uba RB Shadap President Rymphang District Sports Association ba RR Makdo Advisor RBDSA Sister Rosemary Lingdo National Rural Games Gold Medal Winner Javelin Throw Kong Margaret Pathau International Gold Medal Winner Arms Wrestling kidukot ka RBDSA bat kilong kemi longkpa lapan Khuborong ru yaki shispa lai pu prangut ki Samla ha kanika jingya lang bakarpang kinong yalam ka RBDSA kilapan pau ya kajing sngongu ya baro ki rang bat ki thaya lekai ki balala ban kentiu ya kana mat Khuborong joka district kita kema bakilawan Ranam syaka district baro kawai ka Dr. M. Amprin Lingdo kum ka kongsan kalayaro ya kinong yalam ka RBDSA bakilala ban ai buram ya baro ki Samla ya lekai ki bala kentiu ya kanam joka district bat ka Jyllahi baro kawai kala kenturu ya ki banang yai minot ya ki sap ki pong nela bakilayo na unong bu nong thau na ka benta kanam ka kerteng jeng ki hishimet bat jong ka jat ban riu hinyau terap baro kawai Judo, so how do you want choose word or Marat, please come forward. Jackson Karmuti, Ibadah Shisha Mawin, Rani bronze medal, Rimina Ing bronze medal, Khubor Lang Lapang, please come forward.
na kinikilang kita na ko. 85 kg please come forward. Pinishay ng narong. Patawag ko may coach, pati kong Winnie, manager, jong the team. Hadin jong ka. Donald Mahjong, silver medal. Bronze medal. Pilo Rymphang, bronze medal. Kinikilang ki. Hadin jong ki boxing, ki football, ki non-ready. Recognition every step of the way. Pinumpay siya. Kung sports person ni dete bandang hindi kajing man, kajing pero lalapin man kajing pala kajing dupi kalong too easy, katano kalong kajing man, na magkawan ka ng kaji. Kung katakanong yelek na sports na doon mga nagkalong ka na, lalapin lang, bakin ay, yakapor ko joki, bakin pelong yelapi ka, ka sports person ang kanong ka discipline, kapaning kong kaya ka discipline yelapi. Discipline yelapi. Hadu manta na pangaday ka sportsman, nga ki, Henry Wajay respect lang yelapi. Kita ka day ka passion ko ka. Ngayon, 10 kilometers per day without a trainer. Only because nga kapan keep fit. It feels good to be fit. Pinagkanto yung members ng the Rymphang Sports Association. Sumama. Hanong yung ikikon, kakadugad banta, mapisunod kami. Mas po, makagagka-pressure happy. Bangin lang, nagkabta kita issues ni Jopi. 50 years, mga pinagkabta kita anniversary Jopi. 50 years young. They 50 years old. But, nga ay kita ko kulang ba, makadong ba, iba siya dapat. Kibig-kibig members doon ka rin committee. Ba, ngal sa pagkaralan na kawantasan. Nandun, link, pag kita ki issues ki Jopi. Katakan madan ko palang kita. This is how not when you are given an opportunity but familiarize yelati. Pinong nong yalang plan day hidu. Mantip di issues ibadan. Aki jaka ki boke na kan state ka ba ikajuni. But ay nga na dito ko. Nalito siya chief minister. Man din mga kit. Pila ang pansi ko please. You are like the radio. Kababiyan ka. 79 medals. Matay bon na grade kini raya tendu. Aturan naman na pagka-closing ng takre hakatuka program kapag state kala ito ipilu nga doon ka. Panakan mo nga siyong mga achievements sa hatok sini hatutura. Pagkakaliyo, what are you doing for these sports persons? What is the investment that the state is giving for the welfare and the upliftment of all of their efforts? Ngayon, yung assurance, kabangampat siyo na uno Chief Minister. Nakatray bonskan na kanika. Ngampat yu ngampat yu snow. Yung dedication ka ba ngayon, pagka-assurance ka ba ngayon, ang ito program, ka ba ngayon, ang pagtula. Pero Chief Minister ang tip yan. Bahaya itu medal winners. Piyo ada scholarship tu. Piyo ada piyo ni. Sports scholarship. Iki tu kibalayo iki medal. Piyo ni pikirnya ni. Yo sektornya ni. Dangaklah. You will get. Kami kedai keserkar of young individuals. But what is the average age to the government mental? Kaya the average age, but pila konsulto, kaya gajing ang no jongi na pagkakasyon po. Ngayon ay naka-assurance. But how to sneak for magigan ng program of states and the line? Tendralan na ni kasiulan ni sarkar na pantaka ni. Pi badan hati karkhana penmandur yang di yung mau nakadistrik yung irbun badan ng sarkar.
MLA KDC Jumi Bajon Hasim Sumbuha ban kenau kenang ya kene ya kebangin sawan kendu kerbang ya pi rengkat keting thok jingka kemudian kurang ban pi ke kendan kendan tang sikiti menakenti hari boy dan kapung umyam le ngingim dan watang kasming pun ngidan kisurok kibayat ru kiba kenti bat kiba kumne bukuntai wala ngidan forli ngidan kamadan hiar aeroplane hamroy ngimdan madan nyaleka kawai ba ngidan kamadan kur kalang kabasimwai baka RBDSA kabangila janyo sakriya panyo develop dika ngimyo su provinsi kini mong sa kini magimpat long diesel banyo ya kata kamadan nyaleka tiktan di long kijing don yongi hari buhay ke pangamle dakwa manajer sebut naman kata hari Khubor dari buhay district production nak mentah jengka nak penkeren bagi ikut lang nak penkeren ngingin scam bangin sama dan penlong ya ka golden jubilee bagi kini nanti barang bajang pi kemohon meneh badan ke sarkar siang milungi kemohon presiden ngitrani yo chief minister lan bak sports minister Bala say kung ang preno terpor inuman sukum ke minister, inuman ke MP. Ngikit bok eh. Sesemara eh kena Khubor. But kung paong gitu long tumi gitu mi sister rules but have patao. Ay yang ini ya diligimatan. Ay yang ini ya dijingdonkan ng sports baro. Lagi atlet, lagi football, lagi kena mana? Nanon mengitan ke national player ni mo, bukan balawan ra itu medal. Nilayo anu nari boy dia ka World Cup, itu world champion, arm wrestling. Nitan terus jinyam pun kena league medal hari Meghalaya game. Ko, ba. Ibadah nak karkhana penwandur jong sarkar. Ay ni gini. Bat ni kulare pinari boy ni wanra ya kan national medal. Ngin wanra ya ka Asian game medal. Bat ngin wanra sakai ko World Cup ngilan ni World Champion ngilan. National ngilan sa Olympic. Ay ini ya kata ngin wanra apa dia mangi nak minta ke burung bilang ni nama orang yang kata ke daun burung iba John FRC ini keren ni kulis pulsa yang bari boy di biarut natang sedong nakamet ke pat yang beri profile ay lagi ini peni pada siswan ini biar pun semua biar Senang di badan football, ay himankan di pabian ini ngin manra di kenam ke burung. Jong ke Peit, jong ke Olympic, bat jong ke negeri India ini berokoi. Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi baar kalapli pajba ya ka jing pentrekam da ka online payment system bansiu ya ka professional tax. Yakani karukom terekam bathmai katkum kajuk ka bamenta lapli pajba daka executive member katanat market but information technology rengkat u executive member katanat taxation ba Fantin Jylla kadong nalor ki officer na National Informatics Center NIC filing of professional tax ni rajin telang bat ka department IT department balabat dai Congress Kalpuri ilai trading card lang bat ka NIC kamtam ka badai ka kamin department bat ka state government ka ba layar pingi nam tahun develop ya software bang ilala ban pentrai kam tasing la yo ban launch tasingi
bat kan spensuk yo pat ba ha kalor ba ngi bun sin kini ki ba apply professional tax ki sa jengai makin wan su Shillong banyak apply ke baik kali kata kal por kata te ka jing launch ngi kani kan serap sibun tak bisyong hayeng la ban register ki kila ban enroll ki but kanyarap ru ban laj kini likejes sulit sekin don bet mental ngi la develop sundan ya u QR code ha ka professional tax certificate ka ba mla bachna thok chu mano tak scan ngi la lap te kini kanyarap mat kan tiu le se ya ka revenue jo ka council ru ka bangi depend ba ha kani ka khasinews autonomous district council ka bangi yo na professional tax man snam banyo bekerja ni kitulop jongki nopre ki jongi nakaliang ka jonga kung kay in charge jong ka IT kala long siya ka way ka achievement mo ka ba nilala ban long ban job mentakas ngiya bangila yo ban launch siya kani ka filling online jong ka professional tax markani kajing thumo ban le online no yaki professional tax klade amde dang menta kade nadu hi war hajar khandai mga kana wanga bat kum ka in charge ka professional tax nilaya coordinate nadu kitu gisnam bat ka NIC but nakidaw pade say kiba pat bit pat biang bun ki mo naka software e gumem tai tingim pat la ban pen odlong ban ayu ban apply online ya ka professional tax ti aging so jonga ngas ngo ba nai kublay kerpang ya in charge ka professional tax ba fantin namar ba ngong ipi kani kamdei ka badang menta kadei ka bangila ya kun nado u arajar khandai ti ha kajing bat kajong i pat kumi in charge ka professional tax pat ila shisha ila shimkia do kata but i ru long la coordinate lang bat ka department IT teng ai kublay ru ya ki officers jong ka IT mo te kumjuru ya ki officers jong ka professional tax na do superintendent ki bala shimkia ki bala tri shitong ban penodlong ban long kani ka ba job ka bangin apply bagi pai ba ki la ban apply ka professional tax online dengan ngait scam ba hakajing tre lang ringkat bat ke NIC te ngait scam ka ba kanum kut tang hang ni apo Shillong that is khasinews ringin dang yai beteng shado shapo mo west khasinews mangidon ke department of west khasinews ngidon ke department shapo Jokari Boy district tinga ang note hi banakaliang ka jonga kum ka in charge joka IT ringkat bat ka jinga lang bat in charge of professional tax ngindang la ban pinudlong shu ikini ki badang sa Shillong ka revenue ka Shillong ba actually kum ong no mo kamdi ka basuk tingting ki staff ro ken namadon ka for ka bakini ki badai lai ki badai ban haban siyo ka professional tax kim wan ban siyo long no ki violate long kidon kiba long kileklet den rei teng paden nakaliang ka joka department ho ya trishtom kat bala mo nakaliang ka joka staff ro te kamde ka basok te kadi kata ka leakage ka ba long ki instinct te bakim wanseo te da bakim wanseo kum turu ka bujing e pade ya ka mo ka department ro te ka department ro ka shimkhia hi tang balong ka ha abede bat menta ba kilala ban apply online kum ne te kum balong i em charge ka professional tax te ka leakage se kan duna ba Bada kitu ki khubor la poi shaka bakun tar hadu banginde syambiang kublai shibun